Ideš. No, volám sa Aďa. Kopku som dostala od Peťky, Peťka od Lenky, Lenka od Natalii, Natalia od Tani, Tania od Darči, Darča od Párka, Párko od Veroniky, Veronika od Mišky, Miška od Veroniky, Veronika od Majky, Majka od Lukáška, Lukáška od Adriánky, Adriánka od Lukáška, Lukáško od Adámka, Adámko od Viktorky, Viktorka od Majky, Majka od Marienky, Marienka od Pana Farárika, Pan Farár od Didušky, Diduška od Lenky, Lenka od Martinka, Martinko od Janky a Janka od Chytušky Myšky.